Next! Good morning, ma'am. Pangaran? Jennifer Labrador tabi, ma'am. Taga-siin? Taga Ibong Sapa tabi, ma'am. Trabaho ning asawa? Kontraktor. Kontraktor? Isa tabi, May ma'am. ka dito pwede. Hari dito. Next! Pangaran? Joy Labong tabi, ma'am. Trabaho ning asawa? Parabuno tabi, ma'am. Bukong pugto mo yung ex ning kuya ko? Isa tabi, ma'am. Ito na gilong duman, Abroad ba ma'am. gayon? Isa tabi, Buko ma'am, kang sa qualified. London. Hari dito. Ay, bitter. Next! Pangaran? Loida Montemayor, taga Proper. Ikaw paran Loida. Yes, it's me. Buko kang qualified. Next! Pangaran? Catalina Calderon. Tauya ka. Bukong yung bata mo, para-away yung bata ko. Past is past, Ikan to manay. pwede. Next! Pangaran? Lorena Gaspar. Bukong ikaw yung bida-bida dun sa PTA meeting na to kahapon. Bida agad? Nag-donate ka lang sa dong electric pan. Ang yabang-yabang mo because na. I can. Buko kang qualified. Fine. Denied. Next! Pangaran? Concheta Nepomuceno. Ay, may kunching ikaw parang tabi. Ibutang ko sa number 1 yung pangaran mo. Tanganing, pormero kang makakuha dagos. May kunching yung about parang sa kudkudan. Ikaw patabi na hahanap. Madawhang taon ay nanawara. Libudan ha. Iso. Masige na ako. Sige. Mag-ingat po ka mo, Permi. Oy, ikaw man. Next! Pangaran? Maria de los Santos Ay, Manay. manay. Uya ka na Oh. parang. Majitan abutan mo ako. Una, sing kita masyat aban-aban. Ikaw bala Abot na manay. maabot na bagay pa lamang kita. Baad mo pa sa man kita Ay, ninyan bahala manay. na. Magkaparas mo na. Tigbak kung tigbak.